fam, that's what they call me. I promise that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Alexander dari Bandung. Dan menuju PDAM membayar tagihan air. Oke, saksikan keseluruhan. Apa? Dapat semua tuh. Diplo. Dewa guys, kita udah sampai ke kantor PDAM ya kan. Lawak geng, PDAM Aceusa. Lupa hari wa geng, tak lagi apa beliau lagi